Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Parlok hakane ka video ngan hikaya pi lightly ki tips ki baya day bat ka WhatsApp haka jingsha ngam day shu ban batai ya kum kane ka jing hikai namar la don bun ki bala tip ya kane ka trick bat kum juru kila don ki bala hikai ya kum kane ka trick nrei namar baki don katokat ne ki bomba tip ki bala message yang ha WhatsApp namar kata parlok nga haban penmi ya kane ka video ka step ka baning kong parlok kalong ban pendu ya ka jing download la jong kidur bat ki video hapo WhatsApp kane parlok ka jujia la don ki WhatsApp group bunsin parlok kidur bat ki video ki su download la jong automatic dai ba pi download ma pi kane parlok ka bamru ya ka data la ne ka internet te parlok kumno ban pendu la da kalong kumno pli WhatsApp jong pi parlok nang ta sa klik ya kini ki 3 dots nang ta sa klik settings nang ta sa klik storage and data nang ta sa enable ya kane bato use less data for calls nang ta klik sa hangne bato when using mobile data hangne parlok pide ban disable baru ik nang ta sa klik okay nang ta klik when connected on wifi nang ta sa disable baru ik bat klik okay nang ta sa klik sa kane bato when roaming hangne ru sa disable ya baru bat sa klik okay nang ta parlok sa bakno nang ne ka step ka baar parlok kalong ban like na ka jingdap kloy ka pun ka jongpi na ka daw ba pipindan kam WhatsApp manta parlok lecha ki 3 dots jong ka WhatsApp jongpi nang ta sa klik settings nang ta sa klik kane bato privacy nang ta sa klik hangne bato default message timer hangne parlok sa enable ya ka default message timer hila ban enable kat ba pikwa nuksa hangne nga 7 days but indaladap news gi ki message jonga ki suja la kaja automatic da don kam banda delete ki menta parlok sa bakno nang ne kaskap ke balai parlok kalong ban like na ka jing penuit palat ki message jong ka WhatsApp ha ka por ba pidang pli YouTube le kai game pli Facebook pli Instagram bat kiwe menta parlok lecha ki 3 dots nang ta sa klik settings nang ta sa klik notifications nang ta sa off lane disable no ya ka conversation tones nang ta sa klik sa notification tone hangne parlok pidai ban select silent menta parlok sa klik sa kane bato vibrate nang ta sa select off parlok menta parlok sa disable no ya kane bato use high priority notifications sa disable ru ya ka reaction notifications menta parlok sa scroll down bat sa le sa kane ka way na kamtaki group lada pidon ki WhatsApp group nang ban like na ka jing penwit palat ki message jong ki WhatsApp group hangne parlok sa klik notification tone nang ta sa select silent menta parlok sa klik vibrate nang ta sa select off parlok nang ta sa disable no iya ka use high priority notifications bat ka reaction notifications lada pilih kumne parlok kaya daru ya ka jinglut kloy ka battery jong ka phone jong pi parlok lada pitang thanmai hakane ka channel ka jonga singop ha subscribe sa turn on ru ya bell notification nang ba pintip lada nga pumi video thanmai singop haru parlok banya like bat share lem syaki parlok jong pi kublai sibun parlok ngin saya kenduk biang haki way pat ki video